Matin bha, fáilte go Cafaidh Srùpag an Na Hearadh. Matin bha, cimar a how. Ha gma tapalaibh, Jane tena Na Hearadh. Ma Claude, ha sin i georí board son 3 duine. Mach glód, mach glód, mach glód. Ah, mach glód. Seo inis, saibh sios an seo. Ha mia giari burger agus coke. Bí modhail a Hamish. Seo inis. A bhfuil sibh a géirí deoch? Well, ha mi a georí cúpatí tapalét. Gléibh a bhfuil a géirí baine? Ha, agus siúgar. Tapalaibh, agus dí ha géirí. Ha mi a géirí coffee tá palat. A bhfuil a géirí baine? Chanéal chatalan banye. Agus dí ha héin a géirí. Ha Seumas a géirí uisce. Chanel, ha mia giari coke. Bhín modhail a Hamish. Tí le baine, coffi dú, agus uisce. Dá bhainit. Bí aganis. An toilet brot. Is tal, ach is talan fiol. Ha mi a géirí fiol. Sig, is talan bradan. Ha mi a georí bradan. An toilet bradan. Chatal. Is talan tagish agus mara hu. Ha iad blaste. A Hamish, des toilet. Chatawam brot, chatawam kaja, chatawam bratan, chatawam tagish, ha iad grot. Ha mia giari burger agus coke. Bí modhail a Hamish. Seo inis, seo tí le baine, coffi dú, agus uisce. Tá palat. Toilet. Chatawam ushke, chanel mia giari ushke, ha mia giari burger agus coke. Bí modhail a Hamish.